Ladies and gentlemen, here on the stage with you is Oriental Brothers International, led by Ferdinand Dansach Emeka Opara, with the latest release, Onyebu Nonya Batobia. When I went in
di mo fo upalo ya wada bibo ekele kele kele mi de me di mo fo o ko yan bibe e se kuku kwanu udori prago oya ya mana o de ma fo ya wada bibe ana belele du mo de upalo ya wada bibe
tie bi o oya bu kwa na di bi aja gori o bu de ni esa na bula amado ahasha ma go bula le ba na ma na wo ko so bro ko o bi e bu o Ugwa ura kwa di ke wo bu de ni ya oya le bro ko oya bra na le wo ya mo akile ko ko ewe ole akulo na ka ba kale kari go ba ba ya sha wo wu oyi ka ina para ye ma ku fo da da ku elu ebe oh metro oh gato noraga ola ya metro asi age ola ya mapana demma again. Volume 9. Amado Hachama go brother wo go pop wa koya. Ala hefu wala. Obe. Oyenda brother sunje wo.
Wala